Katukad ti Basol. Tinapalabas, inaklon ni Donna ni Margarita kas ina, ket naragsak ni Margarita gapu iti daytoy. Nasarita namat daytoy abanag ken ni Dagimay, ket binalakadan ni Dagimay asaan ko mga agbalin a konsentidor daytoy ken ni Donna. Kabayatan na, adda naawat ni Astor asurat amang ipangpangta iti biyag na. Ano saan namang ted iti 2 milyon, ket patayen da. Iti sabali a bangir, napuuran ti pasdek ni Don Juan. Adday mawag ken kuana iti opisina na, ket nasauna atinang puor iti pasdek na, ket awan sabali no di ni Astor Anghel. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Niya timpaga jay mawag. Ni Astor tinang papur iti pasdek ko. Kana sino day jay nga imawag? Agsagana ka niyak ni Astor. Astor, di nakalabanan. Dasakitan ti adda iti turay. San ka pakibibiyangan? Ngam no kastoy tar aramidam kaniyak. Dakdakas pa'y ti pangbalas ko kan ka. Ala, mangantayon. Kasano nga adda makanakasta? Kat saan kami mat nagluto iti rabi Sakbay nga intulod na kami iti ospital. Di magas kami itay parbangon, dito'y dagos mo, Joy. Kat nagluto kami. Ay, imbag man. Kayat kon atap no saan kami ngagluto. Ala, mangantayon. Tauray da kami kini Arson. Kat saan kami pa anamigat. O sige, maantayo nga rodan. Boy, Arson, mabalin ka di akal pasantipan nangan tayo kat isuro da kami iti pang depensa. Iti kasta, amumi met asalaknipan ti bagimi Una. Siyak, timang isurukan ka, Adeline. Wan, ngamnaskan nga aginana kayo pa'y. Husto ti ko na ni Boy. Kalpasan na mangantayo. Maturog kayo pa'y adwa. Joy, Adeline. Kasapulan nyo titurog. Iti kasta, adda pamigsayo. Agsubli kami tulangan inton malam. Apag isunto inton makariing kayo. Uray may isa lang nga oras iti inaldaw, nga isuro da kayo. Ayos daytan. Ni Adeline lang ti isuro yo. Sa anak nga entrisado. Agpapankan ka, Joy. Nasken a makasurusuro kamat. Hello, Boss! Talpasan! anya tinalpasan? Kaya na sino daytoy? Sakti may sa taom di tiruar, boss! Di Big Man! Big Man? Wan. Ket, kumusta ti imparamid ko kada kayo? Ayusin, boss! Talpasan! Kasapulan min di kwartang, boss! O sige, umawag ka kalpasan ti 2 nga aldaw. Tay saganak ti kwarta. Well, boss, ayos! Bye! Bye! Itan nga aldaw tinako na ti surat dinggas. Ipan ko ti 2 milyon iti abagatan ti mansyon ko. Iti tapaw ti bato. Wan nga paiso amo. Adda bato ijay. 2 milyon. Ti awanan bay. Sige. Patgak tikid daw tinagsurat. Ngem agragsak ita taited ko ti kwarta. Ngem iti kanito amaduktalak ti kinasiyasino na. Patayak. Aduda, amo. San ka di akasta ti ko nati surat? Dagiti awanan bayin.
Sayang pa itidakil agad tad amapukaw ko. Amo, kas itinakon-akon. Mas napatpatag ti biyag mo ngam ti 2 milyon. Masukatan ti kwarta ngam ti biyag mo kat saan. At dantol daw da kanyak. Amo, palagip lang. Naskan na husto ti bilang ti kwarta. Awan surok kan kurang na. Ngamin, no kurang. Amangan no subyan da kamat lang. Katamangan no pingasan da ti lapayag mo. Anya? May mayatan tayag sigurado ta, amo. Oh, Iso anaskan nga eksakto ti gatan. Tapno sigurado asar dengan dakan. oh sige Dinggas. Awan kurang na. Inakon dagimay. Ti kotsek ti aramatan mi kini amo. Sige Dinggas. Uy, kay tama nga no agpagad ni Ligaya. Wan. Sige nga Rod, yang kan. Agur-urayan ni amo. Ag-an-anat ka kan bantay amat laang ni Ligaya tapno saan nga maisanmak. Wan. Dagimay. Dayjayan dadinggas kan Astor. Naglawag ang makitak ida dito'y naglamangak. Sanda ka madlaw dito'y. Gaputan na samag dito'y. Paliiwag tigaraw da. Sa bagay, amon ni dinggas tiyar aramida na. Kat agtalakak kan kuana. Sige, amo. Ingkan idisuti kwarta iti tapaw ti bato. Saan mo nga urayan na makaungat dagiti mang palpaliw ka data, katrat-raten data ditoy. Dagiti awanan bain. Mas importante ti biyag mo, amo, ngam ti kwarta. Masapulan ti kwarta, ngam ti biyag mo, kat saan. Isungayin ka na mo. Kat kalpasan anay disum ti kwarta, pumanaw tan adagos ditoy. Dayjay, indiso ni Astor ti kwarta. Ayop ka, Astor. Kurang pay day ta 2 milyon a bayad ti biyag ti asawak a kinatel mo. Ti biyag ni Nana Pipay. Ken tinapasamak kada kami nga agiina. Nakaparparta kang agmaneho Dinggas. Tapno daras tama kapanaw ditoy, amo. Ang mga no adanang surot kadata. Delikado. Amiya, di kag danag, amo. Uray na partakak, takabisadok ti dalan ditoy. Nas ka na makapanaw tan ditoy. Tamangan no delikado met kit di ti biyag ta ditoy. Oh, dagiti awanan bain. Naala kong ti kwarta. Kasta ti may parbengken ka, Astor. Pumanaw akong ditoy. Magnaak akas laawan anyaman na. Tapno awan makadlaw a kwarta ti bitbit ko. Naawatam ka di ti impagak. One big lord. Puuran mi ti happy house ni Astor. Ay, purpurikat. Nasaya at naawatam ti impagak. Intun rabi nga isayang katyo. Kalpasan na, dadaelen yo ti aglawlaw ti happy house. Matungpal, big lord. Di ka agdanag, Jonas. At daitad ko atang danyo. Iswanas ka na saya atan yo ti trabaho yo kanyak. Areglado, big lord. Dayta abalay. Dayta ti balay akinid daw ko kan ni Astor, Donna. Ni kadila ang lola tagnanaod iti dayta abalay. Kasla di balay mi, Madam Margarita. Nagsimple. Wen, ala, umay kayo. Sumrek tayo. Margarita. Iso dayta ni Lola, Donna.
Iso ka di dayta ti anak mo, Margarita. Nga imbagam kanyak idi kalman. Wen, nanang? Da kayo gayam ti Lola. Uy na, apok. Umay kayo. Umunag kayo. Adain sa ka nakamakan para kada kayo. Nagrugit matang ti baso yo, Lola. Awan la ka din ti kaduayo dito'y apara inaw. Awan na, apok. Agmay-may saak ditoy. Kasanaw ama kainawak. Kat kanayo na ka mabanog ijay farm. Dauray kastoy abakit akon. Makitagtagad akpailaan. Anya? Sonia, saan ka di nga agpapaay ka akatulong ni Donna? Mabalin ka di nga umay kanto dito'y balay ni Nanang, tapno agdalos, kan aminan. Ay, wan, madam. Awan parikot. Mama, umuna kayo lahat na pumanaw. Gaputa kayat ko pa'y tiagbati dito'y balay ni Lola. Agpa-share kami pa'y kinison niya. Sakbay nga agawid kami. Kasta? O sige, awan parikot. Sige, Mama. Total, adamot ko check. Iso nga uray umunakan. O sige, no kasta, tikunam. Agpa-share kami pa'y dito'y farm, Mama. Nasimpamot kat idagiti alikaman dito'y balay ni Lolam, Ma'am Donna. Ay na, madlaw abakot tagnanaon. Ngamin, di pa'y mapunasan dagiti garapon. Kun nagningisit dagiti kaldero. Nakpuskol ti uging da. Ay, binaybayan ni mamam ni Lola, Ma'am Donna. Nagsaya at tibiyag na. Ngam ti ina na. Nakakaasi dito'y. Wan nga rod, ma'am. Kasla nakakaamon itibiyag na. Kastagayam kadakas ti ina. Ay, wan, ma'am. Istim malaam. Ay, anya di kinunakon, ma'am. Ay, saan gayam, ma'am? Wan, Sonya. Imalaakan po na iti kinadakas. Iso nga ipariknakmat kan po na ti kina-irresponsable na nga anak. Ha? Binaybayan na ti inana. Ngarod, ipalakam ko dayta kan po na. Ha? Ay, kunak man no ayos kayon kan ni madam, ma'am. Apay ngay akas na dakas man ang tipang panunutam. Talaga adakas, Sonya. Hala, ma'am, saan No irresponsable man ni madam. Ay kat, ilintag mo Tagbababawin samot ton ni madam. Kat nakasaganan nga agbalbaliw. Gapukan ka, Ma'am Donna. Ako, nakasaganan ti amin. Sige, puran tanda ito balay. Juan, Jonas. Awan tao ditoy. Iso analakata puran da ito balay. Sayang. Nagpintas pa'y matabalay. Sige. Puran takit din. Nukasta, imbagam kani Don Juan ani amo tinang papuor iti pasdag na. Wan, Kastagayam. Ngampud no ani amo. anya. Pinagkadkadan mi kini boy dayta abilin ni amo. Iso anang sapol iti mabalin na nga ibaon kat nagbaligi da. No kasta, saan ka nagbidot iti inyawag ko ka ni Don Juan? Juan gayam, nang ipanam iti kwarta. Ada iti sirok ti kamak. Aganad ka. Gapo tadak kalagatan ti mo. Si kalaang ti makamo iti dayta. Iso sa anak mat siguro nga agpagad. Juan, ngamnas ka nga aganad kalata. Aramidat dayta. Anya ti panggap mo iti kwarta?
Itulong ko kadagiti agkasapulan iti tulong. Ala, makamuka. Agyamanaken ka. Babaan ti tulong mo. Nagbaligi Kurang pa'y dayta a bayad ti kinadakas ni amo kan ka. Ligaya. Ti panakatay day di Francis kan tinapasama kada kayo iti farmhouse. Agyamanak. Tanapanunot mo dayta. Uray taonak ni amo. Ngamjak kanunungan dagiti kinadakas na iti sabali at tao. Apok, saan mo atol-tuladan tinam? Uray kastya ay ti ukali na. Ngamipat patag kulat taanak ko. Naulpit, Lola. Apok. Kunak na siya klaang tilinipat na. Ngam uray da kayo nga inana. Linipat na. Awan anyaman na, apok. Kinapod no na. Nasarita idi kanyak ni Banay. At talaga abinaybayan na kanti anak mo, Lola. Pulos adi na kasarungkaran. No anyamat ti kasasaan mo. Kat na impag, taad dadaban ay amang paspasyar kada kayo, Lola. Amam gayam ni Banay. Wan, Lola. Naamamok ididamo mi tinagpasyar dito'y farm. Saan na baale, apok? Bayamon tinam. Basta ti kayat ko, agbalin ka, anasaya at tao. Saan ka nga gimula, iti sakit tinakam. Saan ang mabaling tikas na, Lola? Kagurak at talaga ni Mama. Ngam di kayagdanag. Saan kayo nga iraman? Aday tama. Nakadalos kami dito'y balay ni Lola. Nakapano mo itong dagitiduan ng tulong kanyak. Naragsak dapim manaw tatinang danam ida. Bakit una yan ni Lola? Napigsapay lang agbagkat, ma'am. Binagkat na tayo may sa baldi adanom. Sonya. Ma'am Donna, umay tanto man nandito'y. Kaasimot ni Lola, lawan mga sikaso. Wan nga rod. Takasano, binaybayan ti anak na. Nagmayat ti biyag na. Ngam nakakaasigayam ti inana dito'y. Makitagtaggadlat na, tapno adde igatang na, ititaraon na. Ay, huwan nga rod, ma'am. Saan pa'y ayawatan ni madam iti gatang na iti kanon na, tapno saan ko man nagtrabaho iti farm. Naimbag ka no ta sana kanayon ni Don Juan dito'y farm, iso adi na makita ni Lolam. Tano makita na, sigurado ka no apagsardengan na nagtrabaho. Manipod ita, Sonya. Saanin nga trabaho ni Lola? Kasaritak ni Mama. Taitid na ti kasapulan ni Lola. Saan ang mabali na kastrilatan ni Lola? Panawin mo din, tapno aginan na. Ay, uwan ma'am. Kaasimot ni Lola. Kasano, no di na kayat? No di na kayat? Lipatikon nga ina. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti basol! Agyaman kami,
itin kay panang tarabay.